Di na minsan nga aldaw na may saandak, isu masapul nga makabalisak, aglalo kat nakasayan to kakaisuna nga kwarta. Isu nga kwarta manen iti ipostak, bareng siya kuntay mga bak. Inawis kun lakay ko iti sanggol. Ipaturay ko man nga ima na kat matukol. Aglalo kat agtutugaw nga kaslatukmol. Tinmakder imay nga dagos nagpwesto di talamisaan mi nga marmol. Insaganak tali magasot kin imak. Inpatangkan tatakyak pagururayak. 500 indisuna di tasangwanak. Ado ti kwarta na nga nakagalot nakitak. Urayan tayo bareng itipon na nga itupak. Agswitik nakton tapno siguradon nga kukwak. Kinarit ko nga rod lalo isuna. Kumita sinya sandak nga luserak kano kanyana. Inadu-adunan tanapan na impusta. Alapadasen ta para makita. No sino tinalalaing kanyata. Uray nga ta agpatapatangken ka. Awan maabak ka. Paspasam nga alaan banesa. Cellphone kada susiken kwartana. Si kamet iti agkudkud ita.